Soalnya fokusnya ke ini. Jalan, aku jalan kok. Santai kok jalan. Tuntun boy, mana jalan tuntun. Oh, kembang lah boy, kembang lah dulu boy. Boy, kembang lah jeli cowok. Cabut atau kene kembang lah jeli. Nangtung boy, nangtung. Sok kuriling dirinya kuriling. Kuriling dirinya kuriling. Naik deh kalau sasak boy. Naik deh kena sasak. Nah. Asik. Mantap ini lur. Monyet di luhur. Asik. Nangorkeun seuting. Yo kadio. Sasak dewe boy. Boy. Sasak deh. Naik deh kasasak. Itu tuh akar. Iyo kena akarna tuh.
Ito to. Ngobrol, ngobrol kentogel.